babu en darsu en nawaqidil wudu'i ɗum no yewta en fi firtay ɗi salligiɗi. ilam andu ya akhi min Abdullahi kala wonɗo tafsirude asmawiya e an wonɗo jentade on waffaqaka Allahu taala. Allah taala on hawrindinima e ko ɗaɓɓa kon. ya faamu anna nawaqidal wudu'i wonde no firtay ɗi salligiɗin ya faamu ala qismayni ɗi hino e dow pecce ɗiɗi. ahdasin ko tayre ɗum ɗon firtay salligi directement, wa asbabi ahdasin e sababuji tayre ɗiɗo ɗi firtata salligi on directement kono ɗi sabimbinay ha ɗi puusay ha salligi on firto. fammal ahdas amma tayre fa khamsatun ko piiji joyi, salasatun tatiji ɗin fo minal qubli ko yeeso yaltirta, o yakoni ɗin almaduyu ko maduyu ɗum ko ndiyan toso kan yaltay ɗan fewndo faalaɗa yidugol e sonnajo. wal waduyu e waduyu ɗum ko ndiyan toso kan yaltay ɗan batte bawle ɗen ma adi bawle ɗen. wal bawlu e bawle ɗen tigi andi ɗiɗo tati kala ko yeeso yaltirta. ɗiɗo fof ko firtay ɗi salligi ko ahdas direct. wa itnanin ɗiɗiji ɗin min adduburi ɗin ɗon ko ɓaawo yaltirta, wo huma koni ɗin alghaitu ko soɓe on direct ko yahate konka kabune warrihi e hendu ndum bi mana accon hakke fuytere nde. ko ɗiɗo jowi ko ɗiɗo woni tayre nden, tati hella yeeso ɗiɗi hella ɓaawo. ɗiɗo kala ko yalti e ma salligi boni ala ko mijite ala ko lande. no wawi ɓeyditade ɗon kadi maniyu, no wawi ɓeyditade ɗon kadi ƴiƴam fiilaye wonande sonnajo wona jeeɗiɗi fi kala ɓe addaliɗi kono en wattay ɗi. wa amma asbabul ahdas amma sababu tayre ko firtata salligi ko sabimbinata kan yo salligi on firto ɓe wolanali en ɗin ɗon ko jelu kono ɓe contande en. fannamu ko ɗoygol, wawangol ɗoygol noon e ala arbaati aqsamin ngol kadi no woni e nder pecce nayyi. tawilun saqilun ɗoygol juutugol sattugol ɗano ha hira ko neeɓi ngol ɗon yanqudul wudu ngol ɗon firta e salligi. awa legoy kangol tigi ngol firtata kono ngol wonay sabu salligi on firto. basirun saqilun raɓɓuɗugol pot kono harangol tiiɗi moƴƴa on tigi ɗano kor hay si juutali. yanqudul wudu'a ngol ɗon kadi firta e salligi on aydan kadi mi mana ngol sabimbinay. basirun khafifun raɓɓuɗugol newingol ngol ɗo la yanqudul wudu'a ngol ɗo firtata salligi. ɗoy kunkoy juutali e hoore kadi fayda kon feƴƴude kon buy hiɗa andude. tawilun khafifun juutugol foygitingol ngol ɗo ɓe kila salingol ka firtay ɗi ɓe kila salingol ka firtata ɓe waɗi ngol hakkunde. wo ngol ɗo yustahabu no yiɗa min e maggol al wudu salligagol. wa min al asbabi no jeeya e ka sababuji kadi allate ɗin tanqudul wudu a firtay ɗi salligi zawalul aqli dirtugol haqqille ɗen. none wo none ko waɗi ha haqqille ɗen iwi bil jununi sabu feetugol wal igma'i e faɗɗegol wassukuri e sulugol fuu e mum kala ko tawi haqqille on tigi ɗen e nele ɗo ɗe dérange ɗum ɗon kadi sabimbinayi salligi on firto. wa yantaqidul wudu no firta kadi salligi bir riddati murtugol iwa kadina wowla konngol ma golla gollal yaltinaygol mo islamu fiw haray kawn tigi yalti islamu ɗon itte sikke fi salligi. wa bi shakki sikkitagol fil hadasi fi tayre sikkito no salligi e salligi an on boni ka bonali ka deftere ɗo kamɓe ɓe inni o haray salligi boni kono noon inda ahlu sunna al jamaa fayda si tawi hiɗa felliti hiɗa salligi ko jiɓiɗa ko boni ka bonali o haray asli on hiɗa salligi ya konti ko sa sikkitiki hiɗa salligi ka salligaki o haray ɗum ɗon ko ya faamu a salligaki. wowa bi masjid dakari e memugol sawru al muttasili fuɗundu ndu mana memugol awra on memira bi batinil kaffi reedu newre nden aw bi batin asabi ma reedu kolli ɗin aw bi janbayha ma sera newre nden walaw bi asba'in haysi ko kollum zaidin ɓeydi kum ɗon andi woɓɓe goo on yehi kollum ngo hino fuɗi hella kakkilato maɓɓe bambodiri ɗon wo haysi ko kum in hasta si tawi on tigi so'ay si kum ɓuccama musendi so'ay wo haray memirgol awra on kun ɗon kollum ma kolli hedditi imma newri hedditin ndin wo hino sabimbina kono ɗum ɗon kadi lutodiri seeɗa ka jumhurul ulama kono fo e mum on nodday ka numéro téléphone ji wa billamti e memugol e wa huwa ɗum ala arbati aqsamin
ɗum kadi wo hino senda ko ɗum woni geɓe nayi memugol sonnajo ligoy fanda wo ɗum ɗon kadi no jeeya e sababu bonnay ɗi salligi ɗin kono ɗum kadi ɓe fecci geɓe nayi waka ɗoygol ɗa ɓeni in kasadal laddata so falama dakam meɗen wo wajada ha o heeɓiɗe faala ina fawi ma luudu o salligi ɗon e lotagol longal fof towdena wayni wajada ha so heeɓi noon e dakam meɗen wala mi ko sidi ha o fandaki ɗe a falaka ko ɓeygu ma tum masalan yani e ma ya ittanmo sahaw fa alay haray ɗon kadi no fawi ma luudu o salligi wondude e lotagol longal fof akhi wayno ka sada so fanama dakam meɗen wala mejidi ha o heɓali ɗe fa alay haray ɗon no fawi ma luudu o salligagol ko alda e lotagol longal saabu haray ɗum hino hula ta taw hara ɗan ndiyan ɗan yewtuɗen nane wiyeteɗan ɗan madiyu ta taw hara ɗan yaltali on faami waylam yeɓi siddil laddata so falaka dakamme wala mejidi ha o heɓali dakamme o meeɗali miijade film haray oɗo fala wudu alay haray salligi fawakimo wala yantaqidul wudu fir wo salligi on firtorta wo bi matti duburin saabu memugol duburi on e andi ko wiyete duburi on ka bi mana ko hella ɓaawo ka soɓe on yaltirta ɗon wo memugol ɗum ɗon wo ɗum ɗon firtata salligi wala on sayayni wo wona base ɗen ɗiɗi memugol base ɗen ɗiɗi firtata salligi o andi ko wiyete base ɗen ɗiɗi on acca e hakkede musidɓe julɓe mbiɗo andi haray bandiraɓe an hino jentade mum kono feere ala ko be mi yewta la hayata fi din haya fi din hersa ala ka dina fi yewtugol ha ka faama bi mana ko memugol bi mana on acca e hakke bas on sayayni base ɗen ɗiɗi bi mana poɗɗe ɗen ɗiɗi wonɗe ɗen ka nder zakar bi mana wonɗe ɗen ka nder sakuhum wo memugol ɗen ɗon bonnata salligi andi ɗen ɗon ɗiɗi haray hino e gorko on wala bi masti farji sahiratin wo wona memugol farju jiwun tusukum wo ɗum ɗon kadi bonnata salligi kono ɗon noon haray neɗɗo on nelaka ɗum nde musidɓe julɓe yette baɓe wala ɗay'a wona turre goɗɗo turre awtomo ni o tuta wala bi akli lahami jazurin wona ñamugol tewu faygu on andi kon ɗum waɗi siɓe précise ɗon ɗon andi no ari hadis e nokkugo ka defte sunna to e ka defte hadis e kaɓe inni saabu faamen ɗeɗo defte kadi ko defte sunna ni yimɓe ɓen sikka si wiyama akhdari en asmawiya e muqaddimatul izi wona defte sunna ko defte sunna ko woni ko defte fiqhu e defte hadis e defte e sira kono ɗum ɗon tati kala ko sunna madama ko jeeya ɗum deftere nden ko jeeya gotel e ɗiɗo madhabuji nayyi ko nder ton nde jeeya wona wasi nde innira toon tun kono nde jeeyaka toon ko toon nde jeeya ko toon nde innira haray ko deftere sunna ok ko ɓay ɓe yewti toon womo ñaami tewu faygo haray salligi haray no waɗɗimo ko ɗum waɗi so ɓe précise ɗo wala hijamatin wona hombitagol ɗo andi ɗum kadi no ari hadis en feƴƴi ɗum ka buluhul maram wonde hombitagol heɓe yewti nokkugo ɗum ɗon toon kadi contraire seeɗa wala fasdin wona fesagol andi ko wiyete fesagol ɗum ɗo noon nde sa wona hay ko yamira islam no kondani ɗum ko siifugol yeeso ngol ni yeey woɓɓe ciifoy ɗiɗoy hino ka ɓaawo yitere maɓɓe ɗo wala ɓe gahatin wona jalugol kenkita fi salatin ka nder julde ɗon are ko julde nden boni kono salligi on bonali wala ɓe masi imratin wona memugol sonnajo farja farju makko on sonnajo ko ukkata sokewo makko ngon acca hakke ka nder farju makko bonnata salligi o qila wi'ama noon in altafat si tawi woni o kooli jungo ngon nder ton o ukkingo nder ton furay wo haray fa alayha ɗon hino fawimo alwudu o salligi wallahu alam kono ko Allah tabaraka wa taala andi si tawi woni salligi hino fawimo e muɗum ma si tawi fawakimo e muɗum haray ko babu en darsu en ko ɗo woni ko gasi wallahu a'la wa alam ko fiɗuni kala ko humpa ɗon on nodday ka numéro téléphone ji 664 60 53 09 631 60 53 09 même numéro e réseau ji heddi tiɗɗin fo wallahu a'la wa a'lamu